أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمدك ربي حمد الحامدين ونشكرك ربي شكر الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga urip na Allah, mga dato, mga baim, mga viewers, dia kundi pagarap-harapan ng sangko Allah Ta'ala, lalayon agyong ko to lalayon agyong ko to kalilintad kapipya ginawa si ko mga ginawa niyo ko kaplagaday uli kapagintaw din uli kapagintaw si sagyang kaya dunia kalang-ulang tano it murak tano Allah Ta'ala agyong ko to alimo yan nagugyong ko to agagaw niyan si sagyang kaya kapag itano di kapaguyag-uyag sagyang kaya dunia. Kaya mala na tatatap niyan sa mga pusod tano sang ko turuan, kundi kang galabakasi ko agama panduan o Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab pro mga orip na Allah ta'ala, na gibuso oras tano, kalalaman tano o man kagabi-gabi, kundi tano di kapakambabarat mo asisagyang kaya kawang-kawangan ko di tano di ka pamagusaya may pantag si ko agama tanua agama Islam kalo-kalo na ko mananagyong ko to sabud tano si ko agama tanua agama Islam kasabapan sa gyong ko to kapapakabagaro parateya sangko Allah Ta'ala kasabapan sa gyong ko to di tano di kapakapanaguntaman si ko mga galabag simba sangko Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyan kaya gawi iman to alungan Jumaa ikasapulo ago isa sagyan kaya ulan-ulan na September ika-20 agutlo sagyang kay ulan-ulan Muharram. Syahrullah al-Muharram. Tanto kumaga naging kaya kapsagil naging kaya masatan o mga urip na Allah Ta'ala. Iman to 2020 na nakapakaya di makatano di so manusia na miyaw maso December miya po saging kaya 2020 miya kaumapman naging ko to 2021. Umyukswala na ginandan kapkeda agyang kaya panyakit COVID-19. Lalayo naging ko to pamangnitan usang ko Allah sa kagaan kada agyang kaya panyakit COVID-19 nagugyang ko to kapapakaligtas sa rakatanuron Allah Ta'ala. Si ko mga karatayan sa mga pamilya tano, mga tunganay tano, mga ginaway tano, kadandan ng mga Muslim si sagyang kaya ayamanan yan na dunia. Yan kaya oras tano na ayam bagan tano sa usayan. Pamagusayin tano na mipantag si ko kibibida o Abu Bakar radiyallahu ta'ala an. Ino pembali su Abu Bakar radiyallahu ta'ala an, maka lebih si ikulangwan o mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na isabab yan. Unaan, udatan na panagkaalo ya, anto na ay sabab, akia pakalbi, udi na minilbi o Abu Bakar radiyallahu ta'ala an si ko kadandan o mga sahaba as kanyan
imimbaloy at taralbi na gumakalbi kulanguan o mga sahaba ko orian o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganaron na anta so Abu Bakar. So Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an na ay ngaran yan na so Abdullah bin Uthman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Bituan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Abdullah. Si ko masa o jahiliya na aya ipambeturon na so Abdul Ka'bah. Na siyang biano Rasulullah sa bituan yan sa Abdullah. Kinuha niya nung naging koto Abdul Ka'bah. Inibto niya nung na Abdullah. Makatitimo subangsa o Abu Bakar agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko apuiran aso Murrah bin Ka'ab ika amairan ada to ko ikanam giti katutumuan abangsa o Abu Bakar agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Abu Bakar na taman si ko masaw jahiliya na penggeraraniran sa Siddiq so Abu Bakar. Siddiq patis kasasarigan. Sabab sa mga tao ko asrul jahiliya nabkababayaan niran so Abu Bakar pada si ko mga uluan, mga asraf, si ko mga Quraish. So Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Mga uluan si ko mga Quraish. Igiraad na mga awida kaliran, yung koto mga diyat na ibsirigiran. Si Iran ibsirig si ko Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Si ko kiya sugu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya bali Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tuan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Siddiq. Ini tawagyan ng sa Siddiq. Sabab si saging kotoa emanan na giyang kotoa kaya pangimbenaran yan sangko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Laylatul Isra wal Mi'raj. Na bituan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Siddiq. Diyan ko to akiyab tuwirumpan sa Abu Bakar. Na ay akiyab tuwiron o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Abu Bakar. Kagiayangaran yan na so Abdullah bin Uthman. Na sabab sa giyang ko to sa kanyan pagampaganay amiarat teya sang ko mga pipi ang mga tao mga datu nas kanyan ipagampaganay amiarat teyaon ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ikia isa amialoy mga ahlul ilm sa kaya betui ko Abu Bakar sa emanan yan na Abu Bakar magaan o di na miyaw na amiarateya si ko mga datu, mga pipi ang mga tao sangko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padapan na kunya o di na lakab o emanan yan na Abu Bakar na yung koto Atiq rajulun Atiq inibturun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad laqabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Atiq sabenar bituan pano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Atiq misabab sa giyong koto kalangas
ibuntal ora Abu Bakar, kape ibuntal Abu Bakar, rajulun atik, sumanga Arab, na igiragin ko to mama, na mape paparangayan, mape buntal, masakaw, malaygagaw, naya ipambeturun o mga Arab na, atik, rajulun na atik. Gitu ini beturun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa su Abu Bakar na maginawa. Su Abu Bakar na malaigagaw, malailimu. Su Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. So giyang ko tuwa mialoy tanong ino pambaloy so Abu Bakar ama kalalbi si iko mga sahaba. Anto na isabab. Baso Abu Bakar nabas kanyan ayamanan na pobre. Kana ba pobre? Kana ba lagi do ayamanan na Abu Dhar, Abu Hurairah, kana ba niyan siran lagi? So Abu Bakar na kana ubas kanyan miya rasay, miya siksa o mga kufar. Kana uba lagi do Bilal, kana uba lagi do Sumaya, Yasir, asiniksa sira ng mga kufar. Na minsan pansa lagi dito, na makalalabi din so Abu Bakar radiyallahu ta'ala an. Makalalabi din so Abu Bakar. So Abu Bakar, na kana ubas kanyan miya rasay, si kukatidawa. Kana ubatig ka, miya rasay si kukatidawa, miya nga susugat na, agyuti kia baloy niyan, makatataralbi si ko mga sahaba. Kana uba lagi do Talha, so Abu Ubaidah, kana uba lagi do Khalid bin Walid, miya rasay sirang kukatidawa si ko jihad, fi sabilillah. Na minsan siya lagi dito, kana uba miya rasay so Abu Bakar, si ko katidawa, na miya balus kanyan, makatataralbi si ko mga sahaba. Miya kalbi si ko Abu Ubaidah, si ko Khalid, si ko Talha. So Abu Bakar, na kana ubas kanyan, miyatay asahid. Allahu Akbar. Lam yaktul shahidan fi sabilillah. Lam yuqtal shahidan fi sabilillah. Dama kana ba miya shahid si Abu Bakar? Salalan ko Allah Ta'ala. Kana ba lagi do Umar ibn al-Khattab? Kana ba lagi do ayamanan yan na Hamzah bin Abdul Muttalib? Kana ba lagi do Mus'ab bin Umair? Kana ba lagi do Sa'ad bin Mu'adh? Na minsan pansa lagi dito, kana ubas kanyan miya shahid kana sa Umar na emanan yan na miya bunuh si Umar. Miya shahid si Umar radhiyallahu ta'ala an. Na minsan pansa lagi dito, na makatataran bikiran si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Allahu Akbar. Kana ba miya shahid? Na ba lagi daging ko ta mga sahaba miya nga sa shahid? Ugid na minsan pansa lagi dito, na makalal bikiran si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Anto na isikreto. Dito itinadanon. Anto na isikreto. Sa kapakalbi, uli na kaya pakalbi, o Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, sa gyan kanan ang mga sahaba ang mga aluitan wa miyara sa isiran. Si iko, kaya awidi, sa gyan kaya agamatan wa agama Islam. Anto na isabab, akia pakalbikiran o Abu Bakar. Anto na ay sikreto ang pinggalabak o di na sifat amala o Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ansi ko kaya pakalbinyan ko mga sahaba. Nakates kanyan. Mialoy o Bakar bin Abdullah al-Muzani ayat tigyan kena oba tigyan aya minilbi o Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ansang ko mga sahaba
Na kenao ba tika sabab ko kada kalian ika panambayang kapasangyan ika pamuasa. Udi na susala kauron. Kenao ba gitu? Anto na eminilbinian. Gito'y madakal apakaisoon. Anto na eminilbinian ko mga sahaba. Na emiyatiro emanan yan na Bakar bin Abdullah al-Muzanim na ayat tigian aminilbinian sang kong mga sahaba ridwanullahi ta'ala alayh na misabab ko kaya pamula sang ko puso iyan agiyan ko tuwalinang aparatya sang ko Allahu Ta'ala. Misabab si sagyan ko tuwagalabak o puso amapya amitek na si sagyan ko tuwa puso iyan. Mawakara fi qalbi. Giyan ko tuwa mimbakan sang ko puso iyan alinang aparatya galabak amapya o ayamana na puso na gyuti minilbi o ayamanan yan na Abu Bakar radiyallahu ta'ala an sang ko mga sahaba. Diyan ko to amya nga aluy tano, amya rasay, si ko agama tano, wa agama Islam. Diyan ko to galabak o puso, agyanan ikinisampay o Abu Bakar sa diyan ko to kalbihan makalalabisi ko mga sahaba na ilayin tanong. Diyan ko to puso, galabak o puso, kiyambakan o parateya, sang ko puso Abu Bakar radiyallahu ta'ala an, ko kaya parateya niyang ko Allah, kaya parateya niyang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na oriyan yan, nagyang ko to galabak agyang ko to puso ang mga pipya amya padalam si ko Abu Bakar radiyallahu ta'ala an na aya usayan o mga udamat tanong si sagyang ko tuwa iman parateya na supyarateo ayamanan yan na galaba ko puso piarateo puso pitirudila pinggulawla o anggota. Due to iman. Al-iman huwa tasdiqun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Due to iman. So iman na so piarateo puso. Pitir o dila ining gulalan o anggota. Di imagumargagyan ko tuwa parateya misabab kuding kadi kapangunutan ko panduan Allah Ta'ala. Yazidu bitta'ah. Di magumargagyan ko tuwa parate kuding kadi kapangunutan isang ko ayamanan yan na panduan Allah. Wayang ko subil maasiyah na di perampas agyan ko tuwa parate ya si ko di ikam baradusa o manusia. Sagyan ko tuwa din kadi ikam baradusa na ketaguan sa may agyang kutua puso ka, nagyuto din ikapapakadubay o parateng kasangkwala, kapapakadubay o galabag o amanan yan na puso ang mga pipya. Sa katano mga manusia, mga ummat Rasulullah, na murug merat so parate etano. Nabalagi do parate yung mga ambiya, di imagumarag kenao ba di perempas so parate mga ambiya kabadan na papakabagar badan papakal agyang kotoa parate mga ambiya so parate mga pad na istidi parate mga pada mga kaden sa katano na sa esi ko kapitayan kadundo na mapaparateya si ko kagagawiin na maungkir. Igira man ito mapipia ginawang ka na mapaparateya ka. Amay ka di mapipia ginawang ka na di ka mapaparateya. Ginani betatan. Igira man ito miyakwang kaging ko to kabaya ka. Na di ka di manalamat si kola. Amay ka di nga makwaging ko to kabaya ka na mong kalilipatan ka sa Allah Ta'ala. Ay di niyan di ka sembayang na igira man ito mapipia ginawa niyan na amay ka
mararatagi na wanana di sembayang. Ginanirip betad tanu. Yazid wa yanqus. Murug miratagin kutwa para tiya tanusan ko Allah Ta'ala. Sakatanos sabad nana mana ipanaguntaman si kodin yang di ikang gulaw la sa giyang kutwa mga simba. Giyang kutwa marayag. Apkailay. Ugaid nana kalilipatan tanwaging kutwa importante kailangan amalumpyo tanong. Kailangan at tugumpiya. Ginanso, galabak o amanan yan na puso. Galabak o amanan yan na puso. Mialoy, mga ulama, walikulli ibadatin haqiqatan wa suratan. Uman isimba, naad na amanan yan na katantuan yan. Mga simbatan, ad na katantuan yan, naguan na buntal yan. Ilan man? Susambayang, fasuratus salah, susambayang, na aya ilayan, si kusambayang, kuditan ron di kang galabaka, buntal o sambayang, kuditan ron di kang galabaka, nagyang ko to kapruko ka, kapsujud ka, kaptindek ka, yuti mga nagusto mga pad ang mga rukun o sambayang dito buntal agyang ko tuwa sambayang ko di tanaron di kinggudalanan. Okay. Nana aya puso agyang ko tuwa sambayang aya katitinsan o di na buntal agyang ko tuwa sambayang akatitinsanon nagyang ko tuwa kapapadalam sang ko uri panawallahu ta'ala agyang kutuwa kalak khusyu akapapadalamian sa agyang kutuwa puso o manusia. Gina ni tituwa sambayang walubuha al khusyu gito'y pamawan na ayan yan na buntal ayan yan na puso agyang kutuwa sambayang kan na khusyu kalak sangko Allah Ta'ala. Inumyali Allah Ta'ala sa Quran, laqad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Aya kaya tegumpiya, kaya pakaapas marateya. Na misabab sa giyang kutwadiran di iking gulalanang kusambayang iran, mapapadalam sang mga pusuiran agyang kutuwakalak sang ko Allah Ta'ala. Khusu, gito'y puso agyang kutuwa sambayang. Amay ka di sambayang tabiya, at na mga tawa di sambayang, na asar ka di makasambayang, di maroko-roko, puso yan, nasalakaw katatagun, nasalakaw mapapadalmon. Daw nagyang kutuwa kalaksan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ini si Sheikh Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Inuagtigyan, abkilen kasagyang kaya mas abkilay tano sagyang kaya mas sa tano. Madakla mga tawa di si sambayang. Madakla mga tawa amanan yan na di kada sa sambaya, di kada sa masjid. Bara sambayang. O gaid na sugal na bakiyan, amarata na galabakiyan din. Bara sambayang na marata galabag, o di ba patutubo, o di ba na marata amanan na katero. Di kada sa masjid, na makalyo, nasala ko galabakyan, marata sugal labakyan, o pamakatabi, o pasasakob na makapon sa masjid, na si Miya Narisu ko amanan yan na sa kuban yan. Makapon sa masjid na wana marata galabakyan na uduk pasusumpaw na ropman di sumpaw. Anto na ito'y sabab. Giti kinis si Sheikh Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Anto na sabab. Na isa amyalo niya na inisambagyan. Na sabab patigyan si iko mga tao adi isiran di isambayang na ayabu adi isambayang na so mga anggaw tairan.
Kailan kaso anggota adi meroko-roko. Sujud. Ugay datigyan na supuso yan na maadaon agyang kutuwa kalaksang ko Allah. Maada ko puso yan agyang kutuwa khusu ko kiptin daganian ko sambayang. Allahu Akbar. Gina ni amanan yan na inisembag agyang kutuwa ulama mala ulama. Anda sabab madaklab kilitan umambo. Adi ka di sembayang agyang kutuwa tao nasa lakaw may iman yan. Gaganggaanan ay nakabayan na makaliw. O di naladi sembayang nalagi do di meroko-roko balalatok. Di manukato ka manok. O di na sembayang nagyang kutuwa pamikiran yan na miliw-liw. At naigira ko na di ka di sembayang naniniket takbir ka Allahu Akbar. Nasuding ka di pelobaan nakiatan udah ka. Di ka di pelobaan ami ada suwalit ka, ami ada superak ka, sugunsi utrak ka, nakiatan udah ka arukab rubis mata tagus utrak gunsi utrak ka. Rubis mia tagus emanan na walit ka. Si enak kakiatan udi saging ko to di ka di kasembayang. Nasi kodang ka kasembayang na di ka katawan. Di ka ketoon. Ilan yung man naging ko to kabibimban o puso ko sala kausan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu atige ni sabab aging ko to amana na sambayang na aya puso yan naging ko to khusu kalaksan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi ko to puasa. Gini mga buntal yan. Buntal aging ko to amana yan na mga galabag abkailay tanong. Lagi do sambay puasa. So puasa na ayabuntal yan naging ko to ading dikaken dikapaginom si kokadondo dingka perembangan si kadarudupaka si kokadondo gitu buntal o puasa. Ugaid na igiraman ito ugaid na aya puso agyang kutuwa puasa pamakabangan pagilaya na sukalaksan ko Allahu Ta'ala. Kalaksan ko Allahu Ta'ala. Ay miyatiro mga ahlul ilm kena obati ginaya kapusa naging kutuwa ka kiptiga ka nakakukainom kakang ko kadondo kaaya kapusa nasukitaga kanaka si ko mga inisapar o Allahu Ta'ala. Mga hiram o Allahu Ta'ala. Ay man naginan sukalak takwa. Ginan ibuntal o amana niya na puasa. Giyan ko to hajj. Kapne haji. Pamakabatan pagili. Anto na ibuntal o amana niya na hajj. Na ayabuntal o hajj. Naging ko to ading kadikasi'i. Dingga di katawaf si sa Kaaba, dingga di kasi sa bainal Safa wal Marwa. Diyan ko to kapugukuf ka sa Arafah, sa Musdalifah. Diyan ko to kapruntar ka sa mga jamarat, gitu ibuntalo hajj. Okay, naanto na ipuso agyong ko to ay mananin na hajj. Lub, diyan ko to amanan na katatanto aging kutuwa hajj na aya puso aging kutuwa hajj ta'adhimu sya'airallah. Gitu katantuan yan. Ay maanan na diyan kutuwa kasaslaan ka si ikum mga tanda o Allah subhanahu wa ta'ala. Kasaslaan ka kung mga tanda o Allah subhanahu wa ta'ala. Diya kaya ay managing kaya Kaaba Gen kaya mana niyan naging koto mga mana na gen koto ading kadi kasai mapapadalam mereka gen koto kasaslaan kasangko mga tanda o Allah subhanahu wa ta'ala. Genan ni ay mana niyan na puso ageng koto hajj na ando ta mapapadalam si ko puso. Gen koto sla kaslang ka mga tanda
O Allah Ta'ala na si ima papadalam si ko ayamanan yan na puso. Yang ko to miyalitan ng mga buntal yan, nabuntalo to, ugid. Na aya katantuan yan, puso yan, nagyang ko to kasasla ang mga tanda. O Allah Ta'ala na, gyang ko to kasasla na si ima papadalam. Sang ko ayamanan yan na puso. Lagi do ayamanan yan na doa. Gyang ko to ayamanan na pamangni. Pamakabangan pagili, anto na ibuntal o pamangni. Nasuki puron kasi kulimang ka. Kapsungur ka sa kebla. Gyang ko to mga dingkadi teroon. Gyuti buntal agyang ko to doa pamangni. O gayet, na anto na ipuso yan. Alob. Gyang ko to pamaukan na gyuti pundyong yan, gyuti puso yan. Na naaya puso yan, al-iftiqaru ilallah. Giyang ko to kakakailangan ka, sangko tabang wallah, limu wallahu ta'ala. Giyang ko to karundan, o ginawang ka, karundan o puso ka, di ka perundan-rundan, o ginawang ka, di ka kapakakailangan, o ayamanan yan na ginawang ka, kung kakakailanganan yan, sangko Allahu ta'ala. Na ando ito mapapadalam si ko puso. Ginan. E amanan yan na, kaimportante agyan ko tuwagan, labak agyan ko to puso. Langon ito mga amalul qalb. Galabak ko ayamanan yan na puso. Lagi naman po ayamanan yan na zikr. Ando na ibunta lagyan ko to zikr. Antano, magda, si ko ginawa tano, agyan ko to amanan na kaptiri wallahu ta'ala saging ko to simbatan. Lagi-lagi ko to zikr. Anto na ibuntalo zikr. Na ay buntal yan na lagi-lagi ko to tasbih, ading ka di ka panasbih, apkailay ka, pamaka di manasbih suemanan yan na limang ka, kagi ay taranbe, si ko kapanasbih na ay pugusar na sumbala sulimang ka. Yung mga kamar o ayamanan na limang ka, nagyuti afdal, gyuti ayamanan na sunnah. Yung ko to mga kayo, yung ko to mga pugusar, tanwa ayamanan na pugusar no sa beda tasbih, mga kayo o di na pemasaan, na matagbad no to, ipambilang si ko ayamanan na tasbih. Si koding kadi ka panasbih. Yung ko to tahlil o takbir. Kambentugang kasangko Allah. Kapanggirong ka Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Yutibun talagin ko to zikr. O gayet, na anto na puso yan. Anto na ay manan na nakatitinsan nun. Walubbuhu ijlalul khaliq wa mahabbatihi wa khawfihi. Ijlalul khaliq wa mahabbatuhu wa khawfuhu wa rijauhu. Gitu ya manan yan na katitinsan nun. Enong ko to diing gulaw again ko to tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Agitibun talagin ko to zikr, sabab saging ko to din kadi kaslaslaan sang ko miyangadin. So Allahu Ta'ala. Din kadi slaslaan so miyangadin. So Allahu Ta'ala. Gitu emanan yan na hadap, antap. Saging ko to din kadi kapanasbih. Nagyang ko to ijlal, din kadi kaslaslaan sang ko miyangadin. Kap kebabayan kaon, kip kelakan kaon, kasi simalawang kasagin ko to limo yan, masisimalawang kasulimo yan, nakasud ka kusurga, ipkalak ka, susiksa yan, o baka niyan paka, sulasagin ko to apo yung neraka jahannam. Gitu amanan yan, na din kaon di ka silaslaan, na ayadar pa ito, nasupuso. Supuso manusia. Ijlalul khaliq. Yung ko to din kadi kaslas-lasi ko miyangadin. Gena ni emanan yan na buntal agyang ko to zikr.
Oman, mana niyan na betad, na mana niyan na anabtad yan. So mga puso, at na mga galabak, mana niyan na puso. So galabak o puso na giyutoy ko na, adi so galabak o anggota. Ginan. Galabak o puso na ko na, adi so anggota. Ano na sabab? Ako na so galabak o puso, adi so anggota. Ilan naman nagiram yara tiyaya ka? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayadaan na inumpian yan na suayamanan yan na puso mga tao. Miyaka sapul agot teloragon. Akapugumpiain yan sa giyang kutua puso o mga tao. Amalumpi o amadaon agiyang kutua kapanakutusan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mapadal mo naging kutua suti. Aginan suayamanan yan na tauhid. Kapakaisisasan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sabab, ayakuna dan na emanan yan na malumpio aging kutua puso. Sabab sa emanan yan na makaumataw si Salungan Amore na kerinayag. So emanan yan na mapapadalam si ko emanan yan na puso mga tao. Innama tublas sarair. Si Salungan na Amore na sumapapadalam si ko emanan yan na puso manusia na aya keparuli o emanan yan na manusia. Si Salungan Amore na daapa kaligtas si Salungan Amore inon taagyan kutua mga tao amiyakat talimo mas si Salungan Amore miyakat talimo masangko Allah Ta'ala aso puso yan natitagumpia. Ilan yung man aging kutua kalai kipantag aging kutua mga galabak o puso kaumpia isi ko puso katugumpia ay mananya na puso. Yang kutua katiru Allah Ta'ala sa Quran. Dirka pakanggaya ko na sutamok ka yawma la yanfa'u malu wala banud saging kutua gawi Salungan Amore dirka pakanggaya ko na so milyon-milyon na emanan na tamok ka. Dirka pakanggaya ko na so emanan na kadakla mga wataka. Anto na pakanggaya ka ko na Salungan Amore. Yang utakatiru Allah yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inon tabuso tao amiyakat taling umasang ko Allah Ta'ala aso puso yan na titagumpia. Allahu Akbar. So puso yan na emanan yan na titagumpia. Gitik mga tao apakaligtas si Salungan Amore. Miyukso Allah mga pakaisitan na insya Allah na panambagan tano amay umiyukso Allah Ta'ala. Antaw yung mga tao pakasulod ni Allah Ta'ala sang kusurga yan. Na anto na ikatiru Allah Ta'ala si sa Quran. Sa giyong ko to kapakasuldan yan. Sang kong mga tao sang kusurga yan. Anto na imyali Allah Ta'ala sa Quran. Tigo Allah Ta'ala. Man khashya ar-Rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. San sa tao ay ni kalakihan su Allah Ta'ala amiga ghaib wa jaa biqalbin munib. Na miyakat talinguma si Salungan Amore amiyak giyang kutua puso yan na linang suti aging kutua puso yan. Allahu Akbar. Suti si ko kapanakoto. Suti si ko kibr. Suti si ko nifak. Suti si ko kapakililin. Kitagumpi aging kutua mananin na puso yan. Antunay tiroon. Allahu Ta'ala. Sa giyang kutua tao amiyakat taling umasis Salungan Amore aging kutua puso yan. Nalinang aging kutua puso yan. Kuparatiyasang kola. Lumpio aging kutua puso yan. Kung mga rata asipat.
panyakit o mana niya na puso, na ayatirunon, udkhuluha bisalamin, udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Suld kanu din sangkos surga sa kalilintad. Allahu Akbar. Gitu itiroon si ikiran. Kaging ko to mga tao, amya katalingo masisalungan amori, alin ang aging ko to pusuiran, suti aging ko to mga pusuiran. Udkhuluha bisalamin, dhalika yawmul khulud. Suld kanu din sangkos surga sa kalilintad. Salam. Dhalika yawmul khulud. Giyanan sugawi iatatap. Adayon sa dayon akapigintawron o manusia. Suti ko mga luks. Suraya kabag nataka amanaul. Ay maana niyan na giyanan sumasaada dayan sudayan o kapigintawron o manusia. Ana puunan yan aging kaya dunia na daa kapusan yan at tatap so kapigintawron o ay maana niyan na manusia. Allahu Akbar. Pamangnin tanusang kwawa, padantanon yan si ko mga tao at tuwagan wala aptiroon yan si ikiran as sulid kanu din sang kusurga sa kalilintad at dayon sa dayon nagutatap kanuron ko kakpagintaw niron. Lahum ma yasa'una fiha waladina mazid. Bagi aniran sa din sa kabairan sang kuya mananya na surga. Sa din sa kabaya ka kusurga na keparuling ka, kabaya ka mananya na mga pipya. Nakaparuling ka. Waladay na mazid na adempan amanan yan na sobra imbagay misiikiran, imbala sa misiikiran at tigo Allah Ta'ala giyanan suka kailaya o mga tao apakasul sa surga sangko Allah akapambinayar kiran o Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamangnin tanong sangko Allah mapadtano si ko mga tao kailay niyan so Allah Subhanahu wa Ta'ala si saalungan amore kumasa kapakasuldian sangko surga o Allah Ta'ala. Amin. Ginan emanan yan na kaimportante aging ko to mga emanan yan na galabag o di na kalumpyo o emanan yan na puso si kupimbarangan mga rarata mbadoy aging ko to mga mbadoy aging ko to pusutano alinang si iko yamanan yan na parateya sangko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isami aloy o mga ahlul ilm na so puso kung kipapantag o mga tao, o di nasugalabag o ayamanan niya ng mga tao, na talubugi, matatlo siran, kaklase. Anto nagyang ko tatlo kaklase. Pagka na klase ang mga tao, na aya pianagunta mananiran, nagyang ko to kalumpyo o ayamanan niya na pusuiran. Ugaid na deran panagunta mani, anda mani kalumpyo ayamanan niya na mga galabak o anggotairan. Ay pinagunta mananiran, naging kutwa kalumpyo galabak o mga ayamanan niya na puso, galabak o puso na lagi-laging kutwa babayasang ko Allah, kalaksang ko Allah Ta'ala, yung kutwa arap-arap si ko ayamanan niya na balas o Allah Ta'ala, padanan si ko mga galabak o ayamanan niya na puso, al-mahabba, wal-khawf, wal-rija, mga galabak o ayamanan niya na puso. O gayid, na din yan, dairan panagunta maniyaging kutuwa, ayamanan yan na galabak o mga anggota. Ito na galabak o anggota. Lagi do ayamanan yan na da'wa, lagi do kapamangdao, lagi do ayamanan yan na kapanambayang, mga padanan si ko mga a'mal al-jawarih, galabak o ayamanan yan anggota. Gina ni paganaya klase ang mga tao. Ikadua ka klase ang mga ng mga tao na pinagunta mananiran
agiyang kutuwa galabak o mga anggota na dairan panaguntamani agiyang kutuwa galabak o mga puso iran. Anda man ay ukit na ay galabak o mga anggota na lagi-lagi ko to amya alitano akapanambayang mapasangi kapanambayang ugay na danian lumpiwas so ay manan yan na puso yan siko nifaq kamo munafiki anap kiling ka mga tawa barasambayang barapuasan ugay na sipat yan na sipat ng mga munafikin na'udzubillahi min syarri dhalik sipat yan na sipat ng mga trader ay man na munafik na trader igiraman ito ami mindidangay nga na miya kapiapiyagin ko to at treatment yan sir ka. Na andi ni kapakang belagyo na di kanyan di panaksak sa likod. Mga rarata anta-anta yan sir ka. Gito so sipat o mga tao ayaw buwa pinaguntaman na nira nagyong ko to agalabak o mga anggota kapanambayang kasid ka kapamuasa ugay na deran panaguntaman niya kalumpiw ayamanan niya na puso iran. Siko mga rarata. Yung ito mabuha pa ganyan, may aloy tanwa, mga tawa, panaguntaman na nira, naging ko to kalumpiyo puso iran, na panggiraw siran, asuman su puso akan na lumpiyo ka, kanauba ko tamaganta, kanauba ko ayamanan yan na munafik, kanauba ko ayamanan yan na marata ilalag, gito panaguntaman na niyan, okay na din yung panaguntaman niya, naging ko to, kalabak ko mga anggota, akapanambay, kadis kanyang sambayang. Bapi ako atigin ay manan yan, adipsing ba yung asar ka mapiaso niya takan mapiaso ay manan yan na puso akan. Adara kan suka pakasig, nganinsan, ugay na adipsing ba na kanauba to, an nakapiyo to, ugay na kanauba ay manan na kanauba giti, mapia. Mapia kay paparangayan si ko, dagidiga manusia, ugay na marata kay paparangayan sang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito mapia. Ay ikatlo sipat o din ikatlo batad o mga tao amyalo yung mga ahulul ilm na mga tao guminit na o diin na si ikumyadan sa loob saging kutuwado ka klase mga tao. Anto na ito ang mga tao si ikumyadan sa loob nagyuto sa mga tao pianaguntaman na niran akalumpiw ayamanan niya na puso iran Pianaguntaman na nira, nagyang kuto agadabak o mga puso, kalaksang ko Allah, babayasang ko Allah Ta'ala, arap-arapsang ko balas Allah Ta'ala, madaw nagyang kuto kamumunafiki, mga rata ayamanan na mga sipat, kiver, nganinsan ang mga rata sipat, pianaguntaman na nira no to. Lagi dito mambuha, pianaguntaman na niran, agyang kuto a'malul jawarih, mga galabak o anggota, pianaguntaman na nira naging kotwa, kapanambayang, kapamuasa, kasidka, kandawa, kapamangdaw ko mga tao. Tini mo iran naging kotwa dua. Langon iran bigan sa importante aging kotwa, galabak o mga puso na galabak, nagugalabak o ayamanan yan na anggota, nagyuti permero, si isa aging kotwa ayamanan yan na talo ka klase ayamanan yan na mga tao. Gyuti permero, mapya, sa aging kotwa ayamanan yan na klase ami aluitan. Ginan isabab ay manan yan na kailangan aging kutwa katugumpiyaw puso. Kalumpiyo ay manan yan na puso. Kaupuon malumpiyo sa puso na lagi dito ang magunuton sa anggota o manusia. Naupuon mabinasa sa puso na magunuton sa anggota o manusia. Malumpiyo sa puso nakalumpyo so galabak o ayamanan niya ng mga tao. Mabinasa so puso, nakabinasa so galabak o ayamanan niya ng manusia. Ginasukat pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amya aluin yan, at tigyan na, saging ko tayamanan niya na hadith, yakin ni Nu'man bin Bashir, may aluin yan, at tigyan Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن
fil jasadi mudghah. Tigiyakin ya Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an apitero yan amyan nagakan sang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi ini yang ditiro na tanudan at tigian. Tigo Rasulullah. Tanudan. Ini naman naging kanan dakwan ni Rasulullah kapapakain ng kaan yan sa mga tao. Adaan. Uniang butero aging ko to aptero niyan. Kaan may nang kasabuti yung mga tao. Aging ko to katiro yan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Tanudan at tiging kamataan. Mapapadalam si ko amanan yan na anggota aging ko to amanan yan na sakamas a puso. Sakamas amanan yan na rugo. Anto nagyang ko to sakamas amanan yan na rugo. Idza salahat salahal jasadu kullu. Andan ni katagumpi aging ko to sakamas amanan yan na rugo at ikaw Rasulullah mapapadalam si ko anggota na mitagumpi so anggota. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Na andad ni kabina sa aging ko to anggota. Andad ni kabina sa aging ko to amanan na sakamas arugo na miya binasa so anggota. Kalang-ulangwan yan. Ala wahil qalb. Tanudan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagian na natigian so ayamanan yan na puso. Muttafaqun alaih. Ayamana na piyaki inang karakatano o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bagi sa kaimportanti sa katagumpiyo ayamanan niya na puso. Kalumpiyo ayamanan niya na puso. Gitamyalo itano sa kakwaguna sa ging kayamanan niya na hadith na so katagumpiyo galabak na may koneksyon ko katagumpiyo puso. Na so kakabinasaw galabak na may koneksyon ko kakabinasaw ayamanan yan na puso. So sabay ko mga tao na piyag importante yan iran nagyang ko to katagumpiyo ayamanan yan na puso kita miyalo itan. Ay kukuha niran na dali nagyang ko to katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan at taqwa huna miyakatlo niyan ayamanan yan na mituro apuso yan rarbiyan. At taqwa huna suatigin sukalaksang ko Allah na siko ayamanan niya na puso. Na benar to. Ugaid na kailangan mailay siko anggota. Amang galabak ko ayamanan niya na anggota. Agyong ko to mga pipya. Ararad agyong ko to kaya padalam ukalaksang ko Allah siko ayamanan niya na puso manusia. Agyong ko to hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tigana inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gitu isaba pa di makapambalag sugal ba ko ayamanan niya na puso na gusugal ba ko anggota. Mata na so Allah Ta'ala na din yan pagilain so ayamanan niya na mga buntalyo na gusto mga tamukyo. Anta imapyar kano'y buntal. Anta imataidir ka kano amadato. Anta imataidir kano ayamanan niya na mama. Anta ikawasasir kano. Kano bagito ipagilaw Allah Ta'ala. Ugay datigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugay datigo Rasulullah na aya pagilain o Allah Ta'ala na sumapapadalam sang kupos iyo na gusto mga galbakyo. Allahu Akbar. Ilay naman subilal, maratay buntal subilal. Radiyallahu Ta'ala an. Urepan. Ugay nasabab sa giyang ko to katetagumpi agiyang ko to puso yan. Nagukatetagumpi agiyang ko to galbakyan. Na membaloy sa kaniyan pinakamarani isa ko mga rani sang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini puro wallahu ta'ala aging ko to pangkatan o Bilal. So mga pada mga sahaba. So Bilal na dapat mawapat so Rasulullah dapat mawapat so Bilal na tigo Rasulullah ya Bilal anto na sekretong ka. Ay mana niya nagalabak ka. Amiya nagakan sudah pada pekasan ko surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Katawan niyo anto na sekreto Bilal. Na aya sekreto Bilal amiyatiro yang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na andad natigyan ni kapakapagbedasakan kapakasutiakan natundog na natigyan asembayang ako sa dua karakat sunnah. Allahu Akbar.
Iso to kalbihan wa amananian na minting ka masusuti naguging ko to ading kadi ka panambayang sa amananian na sunnah. Gina ni amananian na isa aka ko aguna si saging kana na amananian na hadith ami aluitano na pada penaka ko aguna saging kana na hadith amananian ami aluitano na geng ko to amananian na so puso katagumpi wa amananian na puso na giyuto ilalayon di inian di ikapakaperonda-rondan sangko Allah Ta'ala dinian di kapagapasan ko Allah Ta'ala sabab saging koto akatitagumpian yan andudun aging koto alinang aparatiasan ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inumya aloy o Allah Ta'ala sa Quran apian utulian aging koto ropaan o mga tao amya maratea abigan Allah Ta'ala sa amananian na sabut ayakatir Allah Ta'ala sa surat Ali Imran ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Gina ni doa pamangni o amananian na mga ahlul ilm. Sangko Allah Ta'ala haykad na namin na ubang ka limpangaso mga puso ami ubang ka didaga so mga puso ami ko urian o kaya turuang kar kami. Kaya padanamon agyan ko tuwa parateya. Din ka na di pamangnin sangko Allah Ta'ala kagiso puso na yatakallab kealinalin sa puso kay nubitoy sa puso sa puso kalb ka diyan ko to akap kealinalin niyan iman to na mapaparatiya gagawin na maungkir gagawin mapaparatiya mapita maungkir kealinalin sa puso siko 24 hours na makapirad maalin so ayamanan niya na puso manusia iman to na kebabayaan kasipulan mapita na kagud kasipulan mapita man na kebabayaan kasipulan kagud kasipulan mapita na kebabayaan kasipulan gina di betado ayamanan niya na puso. Na din ka di pamangnin sang ko Allah Ta'ala haykad na namin na ubang ka didaga sa mga puso ami na ilan man ka pitiruran jiran di pamangnin na ubaya didaga Allah Ta'ala sa mga puso iran ko rin o kaya turuan yan si ko mga puso iran si ko lala namat ito si ko paratiasan ko Allah Ta'ala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na emanan yan na isa saging kutua doa niyan pamangnin yan natigyan Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik o din naging kutua doa ya muqallib al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik kaya diing gira-giray si ko mga puso. Kagiso Allah Ta'ala diing gira-giray sang ko puso o mga uripan yan. Natatapang ka sa mga puso ami. Tanurang ka sa mga puso ami. Sang ko pangungunutanan si irka. Allahu Akbar. Doanan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma musarrif al-qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. So Rasulullah na ini pangandaw niyan siya mga sahaban niyan doa pamangni nagyang ko to katiro yan pamangdaw niyan siya kiran atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalwi niya nagyang ko to dinyan kiran di pangdaw ko mga sahaba agyang ko to doa Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan. Allahu Akbar. Haykad na nakan na pamangnin na kanser ka so puso at titagumpiya. Salim. Titagumpiya si ikunifak. Kabukagan. Nganin san shirk. Dudun naging ko tayo manan yan na. Linang aparatesan ko Allahu Ta'ala. Maputi ay manan yan na puso ading kadi pamangnin san ko Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ay manan naging ko tayo maputi ay puso na lumpiyo. Malinis aging ko tayo manan yan na puso. Wa as'aluka lisanan sadiqan. Lagu pemangni na kanser kaging kutu ay manan yan na dila apatiis. Kana ubay manan yan na bukag. Ginan ay manan na daawan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaban yan naguginan ikay importante. Mga urip na Allah Ta'ala aging kutu kasuti o diin na
kalumpiyo ay mananya na puso, mga galabak ay mananya na puso, galabak ay mananya na anggota, langon din ay manan na kababayaan o Allah subhanahu wa ta'ala, ginan isabab kiyaw na o Abu Bakar radiyallahu ta'ala an, si ko ay manan yan na mga padiyan ang mga sahaba, si sagyang kutua, kapya o ay manan yan na mga galabag o puso yan. Allahu Akbar. Kana ubayan yan miniw na si ko ay manan yan na mga sahaba nakagimiyate sa jihad, kadakli sambayang, kadakli ay manan yan na puasa, kalay tamok. Kana ubagiti miniunan yan, si kuya manan yan ng mga sahaba. Misabab sa giyang kutua, katitagumpiyaw ay manan yan na puso yan. Ginanimiado yung ay manan yan ng mga ahlul ilm. Giyang kanan ay manan yan na inusetan. Gito sabab, mangurip na Allah Ta'ala, tumangnin tanong sang kuwa, ay manan yan na lumpiyon yan. So ay manan yan na puso tano, kung mga rata, nagutatap niyan sa mga pusutano, sang kuturuan, sang kuhidaya, sang kuparateya, sang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Geng kaya mana niya napakaisa, geng kaya babaytano, gira di tadi sembayang na mamugo tadan sa saitan. Mana niya nagira di gadis sembang na kesarani. So kesarani. So mana niya nataw. Na gitu ba miado tanu si kom yang una ba piaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na binasano syaitan. Iprit. Minasan yan so mana niya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sira ini yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gingote sa ko mga sahaba, ami problema si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ino atige na umana kun sembayang nanana manana barang-barang ab kepikirakan anab kedat sa emananya na imannya naging uta sambayang yan ginguta mialitan ng barang-barang ab kepikirian na aya ininda oron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigian na gianan so syaitan absiran ingkan yan, ayang ngaran yan, yuqalu lahu khanzab. Ayang ngaran yan ay pembeturun na so khanzab, na igiratigin na miyagda makanan, na lindung ka sangko Allah Ta'ala. Ayamanan yan na lindung ka si ko syaitan, lindung ka ko Allah Ta'ala, ko kamaratan, naging ko to syaitan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, na sekreto, masudan, na duda ka atigyan sa diwang sa emanan yan na makatelo. Insyaallah miyukso Allah na kada agyong kutuwa kap kesarani agyong kutuwa sambayang ka. Emana yung utakan duda ka nakana bakan duda sa mala sa kadia diwang amya sokar ka emanan yan na pedeka. Agyong utakan duda ka sa diwang lagi dua emanan yan na nikaditero kata talunan sa may to ala laway na nagyuti rupaan yan. Mialu Syekh Salih Al-Uthaymin rahimahullah amay katiging ka na pedeka sa diwang na nakapakai so paniukan ayang kaya manan yan na lagi do may to ay manan yan na duda akat talunan sa may to laway na makatarawatigin katampar sa diwang na umiyugso Allah na kedaw to na tigaging ko to sahabi pinggulo la ko to tigyan na miyaka ito miyada agyong ko to akap kesarania rakan o ay manan yan na syaitan. Kagi su syaitan na napsiran in tanunian. Kudi tanun ikang gulaw la si kusimba sangko Allah subhanahu wa ta'ala kadidnanan keda. Kapiamang niyanan o syaitan. Si ko Allah ta'ala ayamanan yan na didin matag-matay. Taman si ko kapakatindig o ayamanan yan na bangkit. Na nainibagayron Allah ta'ala. Na yaman buhay ni premise yan na tigyan na taman ko kauyag-uyagakan na dia kan tentangan sumbawatan wa adam udia kan siran madadag udia kan siran mitilon si ko yamanan yan apa yung neraka jahannam udia kan siran kaalangi pagalangan tanun yan si ko yamanan yan sa sanguran talikudan kawanan diwang
kapuruan kababaan na kednan yan sa kapagalangin yan siya katano kudi tano di kang gulawlasi kusimba sangko Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ini permiso syaitan sangko Allah ta'ala. Na simba ko Allah ta'ala sa syaitan at na sa adin sa magunod siyarkam na ibensa-bensa kakan sakano sakagu sa mga tao magunod siyarka si ko pa yung neraka jahannam. So man sa mga tao makapag-ikhlas sa erakan ati ko Allah na ding kasiran dan maridag kapelinding na konsiran ati ko Allah ta'ala. Allahu Akbar. Gitu kay importante aging ko to so puso ka na makapag-ikhlas ka sangko Allah ta'ala ko hindi kang gulawla sa aging ko to simba sangko Allah subhanahu wa ta'ala kaini permisanan Allah ta'ala sa amanan yan na pelinding kanyan sa di ka kebinasaan o amanan yan na syaitan. Ginan ndaawan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siko sa ging kota sa kataw ay amanan yan na sahabi. Giyang koto pakay sa giyang koto pagaritan o babaitan o si Ummu Nisa igirati na mapipia ginawa niya na o wife naroon to gira mapipia ginawa niya na dinin ke tanudan susambayang yan kagya miat taman dan mamagitong kota mukyan. Allahu Akbar. Benar to. Madakala mga tao lagi dito miyataman si kota mukyan watayan kaya lipatan yan susambayang yan. Na inomiyari wallahu ta'ala si sa Quran ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kaya susirano to amya marateya na ubar kanu makabimban makabinasa sa mga tamukiw mga muriataw niyo si ko taden-tadem sangko Allah ta'ala. Si ko sambayang niyo kagigiyang ko to taden-tadem sangko Allah susambayang nagyutoy taden-tadem sangko Allah ta'ala wa aqimis salata li dzikri mala taden-tadem sangko Allah pamayan deg na kasusambayang sa taden-tadem sirakan. Wa may yaf'al dhalik inzar inangka babala ama kasaling galata sangko Allah sadin sa taong gulawlaan yan na nati ko Allah ta'ala miyatembang ko tamukyan miyatembang unbilang miyatembang ko muriya taon yan kaya lipatan yan susimban yan sangko Allah kaya lipatan yan susambayang yan faulaika humul khasirun wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun sadin sa taong gulawlaan yan nanan nasiran sa mga tao am yang alulugi miyalugi sa aging kaya dunia miyalugi si sa yamanan yan na alungan amawri. Allahu Akbar. Na'udhu billahi min syarri dhalik. Ginan, mangurip na Allah Ta'ala, pamangnintan sang ko Allah Ta'ala, siyapan tanon yan, tetap niyan si kung mga pasutan waging ko tayo manan yan na, para tiyasang ko Allah Subhanahu wa Ta'ala, ging ko tayo tawfiq yan, hidayan yan, sabab prom yung maging kayamanan yan na, uras tano, panalamatan na kaskan, walang wana emanan yan na mga bangsa ko, mga dato, mga bae, si Johara, si Princess, kita babayakan sa Jeddah, si Lislim, Riyadh, Sahara, si Ummu Nisa, sekretary, Tanawan, si kita pagariakan na si Chairman, barangay Chairman, si Bab, siya panganusan Allah, Suraya, Jamaah, Golden, Jannah, Golden, ginguto ay pagiwatan ng sa iligan, si Ahmad Zahin, siya panganusan Allah Ta'ala. Sa gingan na yamanan na Darpayo, si Jamil, malas sa Allah, balasang ka Allah, Jamil, san pagare Jamil san sa Tagaytay siya pangalusan Allah Ta'ala sa kanu man derudupa palangulangwan niyo ay manan yan na miya makinagsaging kay oras iman to na gusto mga viewers san sa Iligan, Cotabato, Takurong, Davao, san sa Cebu, sa Metro Manila, san sa manan yan na Pampanga, Angeles, san sa kita pagarayakan san sa Nubalisis,
san sa Quiapo, sa Metro, sa Muntinlupa, Cavite, Bacoor, san sa Batangas, Tanawan, gusan saya manan yan na Mikawayan, yung mga tangdakan ro sa emanan yan na katamparsan sa Mikawayan, sa Gisinab, Makapaar, Balasan kanu Allah Ta'ala, siya pang kanusan Allah Ta'ala, na gusto mga pagaringka, mga aringka, kadendaniyo ay emanan yan mga pamilya, na gusto mga Muslimsan, saging ganun na ingat tano, isang mga darpatano. Goto si Kusna, Balasan kanu Allah Ta'ala, si Kurasyo, Kusna Mauyag Mustafa, masyaallah, siya pangkano Allah Ta'ala, Balasan kanu Allah Ta'ala, si Kuras, emanan yan na inisanggay niyo sa ging kayamanan yan na oras imanto, gingoto babaitan wa si Habiba, itamyangaw na kagya, Balasan kanu Allah Ta'ala, si Kurasyo, inusaryo si sa ging kayamanan yan na oras tano. Sabapro, yung gusto Balasan ka Allah Ta'ala, Prince Abdul Fattah, san sa Cotabato, si Kuya Manan yan na oras, inisanggay nga sa ginga masayman to, Alaikumussalam, san sa Cotabato, Balasan ka Allah Ta'ala, si Ku Mapia, oras, ipsanggay nyo sa ginga kaya Manan yan na oras tano, nagugyong ko to, kapapakaugop tano si Kodaway, garaman to ay pag-share tano, aging ko to mga video tano, kapakaugop tano si Kodawa, gito ni di tano di ka pa magugupay si Kodawa, saging kay agama tano agama Islam, kaso agama tano agama Islam na di ka gagawa sa kataw. So dawa na di ka gagawa yaman na sa kataw. Kailangan aging ko to, diron di makambabibibit, diron di makapamagugupa, so yaman na langwan ang mga Muslim, mapaparatiasan ko Allah, mapaparatiya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kainitin ang daratanwanan o Rasulullah, aging ko tayo manan yan na da'wah, keep sampain si ko agama tano agama Islam. Sabab pro mga urip nola, ipendawa ka kung siyar kanu, aging ko tayo maliwanag salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.